Actually, golongan yang kaya ni kebanyakannya baby boomers. Tapi yang kena solve problem tu nanti geng-geng millennials lah. Kenapa problem? Sebab golongan generation baby boomers ni yang kaya. Ada rumah landed, EPF savings dah bertahun, beratus ribu simpanan, saham-saham lagi, insurans. And you tahu, hanya 5% saja yang ada buat pengurusan harta dengan rapi, macam buat wasiat, hibah and all that. Bila kematian ni berlaku dengan mengejut, anak-anak lah yang kena solve this problem. And kalau benda ni tak dirancang dengan strategi, I tell you, it will cost a lot of money, it will involve a lot of time and it will involve a lot of headache. Ramai fikir strategik pengurusan aset ni tak penting, boleh postpone dulu. Dan topik ni pun selalunya sensitif nak bincang dengan anak-anak. Tapi realitinya, kalau berlaku sesuatu, aset akan dibekukan, duit tak dapat dikeluarkan, polisi tak dapat di-execute, rumah tak dapat di-transfer. So kami di Faiz Azrina ada partner yang berpengalaman dalam hal-hal berkaitan strategi pengurusan aset. So kalau anda nak kami tolong review portfolio aset anda, boleh contact kami di Faiz Azrina & Co.